Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban syakno ya kita ki nongtri pelah ban nasyo kabar jala, kiba ri dengan hakata kerteng jong high skill. Nak liang jong kaki isu kita penpau ka jing persa. Bat kajing bau ngau ya hap setia ya ke ikarai sorka hai kerwo bengil de pelaj mang ba kilat patai kubur ngila kren ke basai ba kaseng hi dalele royam bat horket hodang kenem priang dia kene jing tu ba kajing rai jong sort sorkar kan ngurem ke ba yeng kalong ba dengi kren sepang kajing sapriang ba kajing state jong kajing sar jong kene klam po ka India pro ko wai langi sim nuksa tang kejala ke mamarjan kata de kejala asam mentai kila cross jaka ne kila kenjo nang bakala siki khat sau spangut di ki beri ko yo ne knyang Jepang ti kini ka pelong bat ke perperkhat ba kumnu ke sarkar ka sim yakum kini karai nas ngau de ka wei ka karai ko bakala bat ke sibenta ba ka yule se jing persang ban rai ban sim yukum utarai kadai sipenta ke ban barapat ke jing masau ya ke jelai pro koi namar kumnu ke sarkar kan pentikna ba kita ki nongtrei bela buana sebar ke jela ki long tikna ki badan pedang kemet ke pokok pakhia ki bam semlakit uni virus andai kum baka pau teng teng boyo uni virus ni corona virus teng teng bre semlah pau ini nu gidak kisit andai ke jing siap ting ke long ki wan se ke jela jungi kuma keren teng ko iklat patai kubur kolong ba lara ka sarkar ka ailan semlawan tangui arngut kinwan daki spa daki hajar ngut ngalayo iru lang ba ka jing keren jong u sembut menteri rangba jong jela ba ukren sepang ki high skill kita ki ong ba ki badai ki ba pet kita ki badai technical la kalong lagi hospital kum tater ringi keren sepangki hospital ba deh adu basdang geni jengkang dam kampat don kawai ke hospital bo jela bakat khang bong kamdon kinong ktre ki function normal kum ko julong hane ringi keren ong bakin sakut te ki serok bansna ke sakut te construction nan tagi building terter atau bansna ke serok habdon kam ban pas ban yok ke training ki brejungi ki ala bansna te ke serok lei haror ke tong grem ngaso ban ong ba kadai ke puar mereka ya bat ki beri jungi ru ki las daban kiu bak sedang ban kenjo har ke jing tebet jing terekam kadai ban ailat ya ki ya kai perdok persenam bakin tre hikam kijam ke balong sibenta ke ba ni kentiu ni kersan ya ki perdok persenam bakin kiu hakayo kokot nomor teng lingan su ailat lut tang ki beri sebar ki ban wan bo ke jela jungi hakinu nu hikam ngidi masotoro ne puar kolong ba maki giwan ni yok kepisah pelut sei kilet sekejala kisah tada ki beri jong lojong ki trei ki dei ber ki perdok pas nam ki beri tresnong jong jela me kalian ki trei kepisah kan kene ni kan sar kuliat epok ke jela pro ko wei kade sibenta ke ban yarap yang kata ekonomi jong jela pro ko wei tilor tag nogrem mengasngo badal kolong hak no ko duru na kalian jong seng ni persak jor ber yang persak bat ni lah tha ro ik snat rekam ha kalian jong beri jong trem jong kaseng kham tam ni kithan modar bagian perkheng wa mat kham tam ngidi mental sina phang bagian ki beriu kham tam namar ngi kren chonok bala teng teng bun ni ban asam nimdai ban alat dalir yang hakum kene kleman namar pila ni sakhi kini khindiat benai jong kene ke jing khang dam ngai nyu i ba uboi pu boi nong song snong udan ka jingkit khli udan ka jinge terlang wailang ketika mon ketika diang bat ke sarkar ki bun ke songkhop ki jing ke sem apakah sarkar perbena melong kata ke inter district movement nak westrik ki pajak ki kupret basta ke sarkar kumnu lada yiki jong lojong ni perkheng kat ba ngidang ye khore bat ban ong ba aliwan no khat subha pat ite ki nok trai bar jela ni fikran apo ke jela jongi kini apa nai kan thi ya sama kan jok lai benai ki nong belasi ki ladu kam ke jam nadu ki nong ban ki ba shu song surok ban kamai jakpo kamai meski bam demit kita do ya kata ru rikumnu sarkar ngal perkhat kerpang ni taki bar jala bakang ban trai
alat bagi kasih kentrai ya tak kam keba kenam sakut teki kam development kumbak sarkar kaong rela kaong ba lalingi khang kan sakut kenam kata development benta ba fair ngan ong biang sesien kalong ba kodor gajing imbreu ban tak development kan le yu pin keren sepang development lada kipat ba po ojela kin jenjar kipat ba po ojela kin mat jing kipat ba po ojela kin hab naka jaka ban phu saram khi haban yaman jaw yuman langba ka jingsal jone khlam ke ban mas sedang ban yu kejat po kejela jongi ila sakhi ki egi balajia la du yu boy doktor po ojela pisaki ki ek taki active cases dang long dum taru kidai itu ki podok pasnam ki kendu jinge ki wan finance nabar kejela ki bentang la bakla ki don ko ba khat saw ka san got ye te sarkar ngade so thu ba ki briwan asbar ki diwan bun ki redstone area telai taki nong bela ki wan ngasomun ong kamdai ki wan ban bill ya kata development po jela yul este ki depen ban ki no wanra pas sapriang ya uni virus po jela ai pro koi tingi nang sakhi nang menemiet ki khat jo ki isu rangkat bat ki dekat jongka FKGP nanti po umteng circle nang yo wan bat ti ki brio nanti po umteng circle ka jingkeli kalong nalor bak sarkar ka ong bangimpat sya ka interstate movement kumno bini kibri ku orang lan ka jinggen tu jong ka seng ngasangawan ong ka sarkar ba kadin parking kadin review yene kam dai ban ailan tidak kadang long kum di ngiglen ku seng ha belong Allah ban step in po madan dalele ru ngim kuwa bini berum par ken wan ban tri ken ban kta yamanta ka ba ka pertai ka jinglong juman pertai dang long kum ni dalele ru ngim ailan ni kuwa ba kibri lu jong ken tri kam ka jam lada ka sarkar ki iron kam ba kita gejing tray kita construction la kalong ki building ki office teter la kalong surok ai ki priu ki perdok pasnam kin simti ka mentrai khnang ba kenya sakmat bang ngin khat sobha yet ki priu ki bana bar jala la ka bendai na asam na gi bi jalaru bikin wan tray wan kamai po ka jala ka jungi kata ka ki kherdop ki baldan ba sarkar kabu nanti borni ngasaman ong ba hoj ule se ka la persang ngimtep la kaduna kaman pawana hakno gorkom ngimla bantep menrai long ba ke ma kren umne kolong ba sarkar ka ban review ne kam hapar pan klain ma khnang ban nam don tu wei ban sui rong bi an ban sui rong lat lan po ka jala jungi to ki kren phang ba ri jala jungi ke de ke jala ba hap ne lang ban ne transit state kami ong ba hamle chu ke jala handai ki dei ban pen tikna di ban don ban jat lang ba nami khliak ban le sport sel char tar ter ki dei ban pen tikna ma ten ki plat ni po berni bu kan jat lang ba na Solong, wei bentep batang pu solong gila banjak lentino. Ti ngaso bukum kita ki iboro ka sarkar hawan budin. Hawat ning thir berni ki ong enem hiar, ngin le spo selsar. Lai tang teng tang poi po jolu para ti po gari khana yu ki hiar na ong turu. Wei bentep kamit kamyong. Ti ngaso ban ong ba ka sarkar ka de ben so thu ba, pat ki bo pahara ki ben simkhia ba na kam khnang ba kana mara pat ka jinge hadin na but na kisi ban wan hajaka ba ngin kemen ba yo se ka jala ka salat nyo ne khlam yo kolom ban ban kawai pat ka umsaw wan telep ya ka jala hi bro kawai